Regularmente taman round up el City Social Welfare and Development Office junto con el Mando Policía Lokal con el mga mendicants na mga intersection na sentro del pueblo este tiempo. Ayon con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, necesita sila man round up todo el día con este mga mendicants por causa kay resyo sila tali na kalye para manlimos na este tiempo de Pascua. Fuera con el mga mendicants, taman round up también según sila con el mga rugby boys y mga street children. Within a week, almost every day kami sa el round up. Sí. And then el police ben grande también el role del police. Tagdevolve kami uli na dila lugar onde sila estaba in coordination with the barangay officials. Ya confirma también si Rojas kaya hindi magadayaw este mga mendicants sino mga IDPs kenta este na mga transitory sites, especialmente na masepla transitory. Taman limos na sigun estos por causa na pobresa. They are really from Masepla. There were those who came from aquel Cercayagat El Pascua, del Talugsangay, Chien estaba Sangali, so estaba Bugok. El cosa lang sigun ele hindi tagusta amo kay Chena de estos mga IDPs tausa kun el mga bata na di ila trabaho. Sisigi lang sigun na ley un kaso este de child trafficking. Asigun kun Rojas, ya podía sigun sila entrega kwantos mga babies tausa na limosna na DSWD. Yeah, and these are not their children. Taprestas lang sila na bisinos. Making money out of the Yes, kabartan partihan, el cosa sila yakabaing kontra. Supposed to be el di amon pwede kami diretso kanila man file, no? Por eso kani el uno di atun strategy, we need to bring these children to RSCC para that will serve as warning. Apelo di Rojas na publiko amo para no dale limos na kun el mga limosnero, aver para hindi sila man anad. We need to share, no? But sharing it in the right way, not in the street. Kay we will forever not be able to solve this kind of problem. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.